Kadom Dormalitum 1950 WWE established bang chenglok. WWE kadokave ta aning do Lapen kilang ba aning hang o. Osomar so tum anda chini John Cena, Brock Lesnar, Undertaker, Seth Rollins, Dean Ambrose, Randy Orton Lapen kaprek tum phan. Osomar so that kali Akesar tum anta laso WWE kilang ba aning hang bang do o. Laso WWE action drama happiness pen ajok entire worldwide kilang atum dupe. Even WWE tum kitok pondo don't try this at home, school or anywhere po. But people munira tum hidilong kacheteng style anta ka kopido na tum do. Koson sila su WWE la an ka famous. Kunat men sinang kipang chenglok. Lasu WWE acting ma real lo. Scripted ma mate koson lo. Lasu la ma pthak pini lasu video long angton details alam thang la bana. Tangte video le pang chenglo na. WWE alam kipaklang pon lake 1950 20th century hood, but kipangcheng pon lake January 7 1953 hood by Vincent J. McMahon. Haso hood kuman mas siki join ma laso alam putha ki well documented ave internet long le. Stame first WWE wrestler lake Buddy Rogers hanlo. Lapen ke lahalo first World Heavyweight Champion ke longta. Lapen ke hasu ke WWE World Wrestling Entertainment bukali. Hasu ke Capital Wrestling Corporation pu. Lapen ke laso wrestling only Northeastern United States long sidochot. 1963 Vincent J. McMahon asupo Vince McMahon si laso WWE mate Capital Wrestling Corporation chepahimpu ponthulo. Laana phisi laso Capital Wrestling Corporation rebrand amenlar ponthulo Worldwide Wrestling Federation WWF pu amenlar ponthulo. Laso hutke Bruno Sammartino Italian wrestler kiklang tumahullo. Penang phin 1980 Vince McMahon laso WWF pirthe adang chethang ji not only in Northeastern United States kapek adimong ta bidam ji pupe laso WWF Worldwide Wrestling Federation pomen change ponthusi World Wrestling Federation WWF pu en ponthulo. Laso hud hello many superstar Undertaker, The Rock, Hulk Hogan, Triple H lahat tum ki jondun ahulo. Laso pen World Wrestling Federation WWF penang an tangka earning lo profit long lo. Non akai Monday Night Raw hasu hud 1990 lake The Monday Night War lapen ke Monday Night Raw pusipu. But laso WWF World Wrestling Federation problems bang lo trademark oputhak economic business market value high downfall nang kombom lo. Athe WWF lake Worldwide Fund mate World Wildlife Fund pu nature fund organization amen ki dotang. Laso World Wildlife Fund lake 29 April 1961 hupensi ki create pon. So in 2002 Vince McMahon pen WWF World Wrestling Federation pen amen change pon thulo WWE World Wrestling Entertainment pu bipon thulo. Lapen ke laso husi hini aso thak pon lo lake Raw pen Smackdown punang klang lo. Lapen laso husi penang an wrestler tunang klang lo lake John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar lapen kaprek tunang klang lo. Laso pen jog non pirang an WWE chethang lo lapen ke pirthe adang kilang tum dopik lapen kilang ningarong o. WWE real fight si ketin kadokave ta. Sistem lage all kadokave ta scripted saise. Film kabunai hut script dodo kepalang meji phak sonthak thai si WWE chetheng te prang pensi script ke tok tang do. Chetheng bom hut kumane angbong dun plut ka disturb dun plutang te lahai ke scripted storyline pen pochai selo just to make entertainment for the people. Muni tum phan anso se aning ke pa dogji phan lo. Next match kila tum si Chetheng ji against ave pin chilang sela ave pin da sila tum si Chetheng ji plutang te lahai ke soft scripted mate muni tu phan anso se ke pa entertain ji phan lo. Cita Kacheteng kacheparo hai bang anke real lapen ke movement hai anbang ta real areng kachepaso Kacheteng Cial pen Kacheteng hai ambang ke real size. Sita Chetheng bom mahut kumani angbong ka disturb dun like storyline pen pot size. Ring long Chetheng te prang mate before events nang lele prang latum backstage rehearsal hai do muni tum phan anso se aning pa dog jiphan mate hasuhut abang hai safety jiphan. Even the Royal Rumble elimination match hai anta scripted size. Mat sika hai jima lahai anta pre-plan size. La an apor hut ke la knock out po eliminate po la anta scripted size. 8 October 2017 Kevin Owens versus Shane McMahon held in a cell match Chetheng lo. Shane McMahon sel angsong si Arjablun whereas Kevin Owens tibulong si injured baby kong. Shane McMahon sel angsong pen tibulong Kevin Owens phanangjar je aprang Sami Zayn
Kevin Owens arai si to dunlun ki rap dun jiphan jong si scripted kali putang te Shane McMahon samijen phan theklong tanglor ke nang chon chideta chol ke selang song pen sitame Shane McMahon nang chon lo samijen Kevin Owens phan rap dun depen Shane McMahon nang chon nak lo ladak pen ta point lo WWE ke scripted sai sepu sita kumani tu men chethang du chibhong du putang te lahai bang ke rear sai silo lahalo si WWE superstar bhan toy dun pakti tilo ke bahak ke parap dun jiphan laso ke entertain pe na jok WWE tum tangka earning pick lo pen ke WWE tum plank pick anlo laso WWE ticket in roll up and smackdown ke $32 pe sik pang check laso pen jok WWE company tum plank pick anlo lapen laso WWE millions atum si aning ke dobang do lapen kelang atum do afen superstar chirai repji ni ke John Cena ni ke Roman Reigns superstar wrestler mong ning ke dok protang te ni ke Dean Ambrose halo wrestling Kacheteng ambong real fight lang ji protang te UFC halo Ultimate Fighting Championship ladak Kacheteng an ke real size silo dak thang acting scripted of ipin lo dake nasi pini laso WWE alam ke ladak nasi kang ton polo see you in next video thank you so much bye bye kadom